I pozdrav svima ljudi, danas igramo Rust, kao što vidite. Igramo Battle Royale, tako da samo sam htio da vas obavestim i ajde igramo jednu partiju. Znači, bit će mnogo bolji kvalitet slike, zato što sam nešto sjebao u onom prvom klipu. Nešto sam sjebao oko onog ono što ti ima, kako se zove više, ne znam. Dobro, nije bitno. I sad je mnogo bolje. Ja mislim da primjećujete to. Znači Full HD. Ne znam zašto mi je ovako crna trava. Ne znam, nešto oko grafike to nije u redu. Ali dobro, u redu. Ne smeta toliko. Čekaj, ne, a dobro, žensko sam. Je. Znači, da imamo sad ovdje što ima. Neki početan armor. Ništa specijalno. Ajmo gore da idemo. Ovo je već bolje. Znači dobili smo SMG i Thompson. Što je super. Imamo ovdje pištolj, može. Super. Znači imamo i neki armor sada. Čekaj ovo. Dalje dobijamo ove pračke. Čekajmo dalje. Scope. Pa daj mi čovječe municiju. Ovo nije bitno. Vidimo ovdje da nema nešto. Armor je ovdje. Fuck. Nema veze. To je to. Od ove kućice idemo dalje. Čekaj, gdje nema slučajno? Nema. Idemo dalje. Čekaj, idemo. Hvatit će nas radijacija ako ne požurimo. Opa, evo ga ovdje, airdrop. Ajde, samo da ga pokupim. Biće super. Da. I nije bilo 5 lajka na prošlom klipu, ali vidim da je bilo dosta pregleda. To je 20. Tek sam počeo, mislim tek prvi klip rasta. Znači sljedeći klip ima da bude raid. Već ćemo neki raid, pošto već imamo sve spremljeno, znači nema nikog, super. Super. Tamo ćemo je ovdje da lutamo pored airdropa. Nije loše. Loptica. Idemo dalje. Aka. To mi je trebalo. Ovako ćemo, ovako. Sad će malo teže da nas ubio. Super, imamo i kacigu. Još jedan AK. Dobro je počelo. Ovo ne treba.
samo da... tako da imam municije. Idemo dalje, ljudi. Pokupili smo airdrop i lootali smo ovu kuću ovdje. Idemo dalje. Kad mogli još jedan airdrop, a? Što mislite? Bilo bi super. Hajmo sad da pokušamo. Ako niđe neko, ili će da ga roknemo ili će on se rokne. Treće nema. Dobro je, sreće imamo neki armor, što je bitno dosta. Imamo da se lečimo, što je super. Osjećam da će neki lik da neće. Osjećam. Da li će da me pukne sa strane, jako to ne znamo. Hajde su štekam jel da. Hajde čekamo da padne. Ajde. Opa, vidi sad. Ajde. Au, radijacija nas je stigla. Au. Nećemo na crkvu, nećemo, stižemo na vreme, puca nas neki lik, ali nećemo dok ne stignemo. Ajde. Oh shit. Au. Sve ćemo ove medkitove. Ne lakše. Opa. Nemoj da umre ovako mlad, nemoj mlad da umre. Ajde, samo dođemo ovaj krug i bit će super samo. Sam, dobra, beži sad. Opa, ovdje se puca. Bolje mi da bežem, a? Ja mislim da je... Opa, sad. Idi trebam. Ovo je zadnji krug, znači još smo skoro u finale. Ne znam odakle. Ne znam kako ja nisam pogodio.
Ajmo. Skočimo za leđa. Bravo bre, pobedili smo ljudi. Uspjeli smo, pobedimo i to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!